يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. وسلامته يعني بلد إسلامي ده الشهيدي هي دي إسلامي ده جنگ وحرب هي لأب حرب جبو آشتية جبو سلحية جبو سلامتية. يعني مسلمان چما حرب دكن مسلمان چما جهاد دكن جبو آبا كرنا عالم جهاد دكن نجبو خراب كرني نجبو هلشيني نجبو هلوشيني. أم مثلا مسلمان جهد وخباطة جهاد مسلمانا جبو آبا كرني وقتا مسلمان چونه كي درجي او در آبا کرنه مثلا اشغال دی اسلامی ده تونه بله سلطانا وقتا چونه ولاتی خلقی اشغال کرنه وان اشغال کریه لی پیغمبر علیه السلام اصحابی و چوبنه که داره او در ایمار کرنه و انسان بسایه وان بونه مسلمان. افجی بمده نشاندن که معنا جهاد نه حربا بتنیه. معنا جهادي او مسلمان جبو اصلاح عالمي جبو آواكرنا عالمي مجادلات كن وقتا مثل سيد قطب خدا تعالى رحمه خو ليك وهذا بي دبيج جهاد مقصد او مانع دناب انسان اسلامي ده جورته براكن جخوا انسان ترجيح خود وي چاخه سربستن يعني دين خو دكارن ببن مسلمان دكارن نبن مسلمان هر وقت كونجي دزانه مها سبات دناب مسلمان عند وقت مها شهادتي تبناف كرم لورا دبي مهيدا قالك عالم مشهور وقت حسن البنا و مالكولم اكس و قالك هسندي شهيد بنا دي سال فلسطيني شهيد قالك شي بنا جبر بيكي مسلمان اما وقت مها شهادتي حسب عندنا لبل شهادت نبتنی مرنه چند معنی کلمه شهادتی هنه از خوازم وان کلمه جوره بیجم یا هم من دوین شهید ایرو شهید جی پر بونه اما تو بیجی انسان رابون بیجن شهید سندقای شهید دموکراسی شهید کمونیسم شهید ولات yani herkes hatta kesen usa hene ku Xodayna nasın Xoday nas şinakın lep tudun her vakta ku merin يعني از نابل كو بعزت نينا مثلا كسي وصاهرك وخلينا الناس اللي تدن هيرك كنت هما قلت هر كس شمريه خورات بي شهيد ليه شهيدي بيوكي كلمة إسلامية كلمة إسلامية تعبيرك إسلامية لكن قاف بقاف قافك أنبر بخيرك بهرن أنبر جامعك بهرن أنبر جماعتك بهرن أم بي خدين كدري أو آخ شاهدية مدك شاهدية عملي مدك شاهدية كرني مدك شاهدية نيتا مدك وقتا ام قام بقام بر بخيري وهرن لآخرتي خدي تعالى وقتا ام هرن جي قمت بي وخير وبركتي وصا دركم بيش بري ما ام نزانن او خير جكو دركت لي او فلان در بيجه از شاهدم اف كس هات لوي دري بفي نيتي شو لوي دري لسان خير كر مثلا ام تشن جامعه ده نوسا ام وقتا فرضي دكن ام بي خود گوهرين چما ام گوهرين لورا اخ شاهديه المجامت كجبوكو اخ شاهديه مجي شاهديه المجامجي شاهديه عبادت مزيده و ام خود گوهرين سبب اوكو اخ شاهديه مت جبربي مرد هر وقت المجد قام بقامجي خود گوهرين اب خير وبركاتك مزنه اخ شاهديه. Onlar birbirlerini nasıl seviyorlarsa siz de birbirinizi öyle sevmedikçe yeryüzünde büyük bir fitne ve fesadın oluşacağını söylemiştin. Bu fitne ve fesadın ortadan kalkması için Müslümanlara birlik ve beraberlik şuuru nasip eyle ya Rabbim. Ya Rabbim bugün